I jeste ljudi, ja sam Rauhe i dobrodošli novi klip i ovaj novi klip je, kao što možete da vidite, upravo u Photoshopu. Stoji na sve na ekranu, na samo gledajte. I danas ljudi moji ću da vam prikažem neku zanimljivu jednu poru, točnije pora, tutorial, to je to, dakle doću. Znači, prikazat ću vam kako da, kao što možete da vidite ovu sliku ovdje, što sad stoji. Kako ćete vi od te slike, ne od ove neke druge vaše slike, nebitno da izvučete pozadije ovo što je recimo belo. To što mora bude ovdje belo, ja sam našao ovu sliku na internetu negdje, ne znam, na slike, našao sam bez veze, pala mi na pamet. Ona me uvijek privukla, vidite da ima ovdje kao kosovo izraženo, znači nastavno izbačeno, da biste vidjeli to, kako ću ja to da odradim, da zamenim boje pozadi. Jer ono, kao što bi sad nekom možda odradio ono gluposti, on mi sad uzeo oko rezao i ubacio bi. Ni na šta bi to ličilo, ni na šta, jer znači, ovo možete i sa vašom slikom koju ste vi lupom i slikate, ovako i možete i sve da odradite. Ljudi moji, kao prvo za početak što ćemo da otičemo smo led, dobro, nebitno. I uzet ćemo ovako, možemo i sa gumica, svejedno, bukvalno što ćete odraditi, ovdje ćemo zamenimo na ovako i uzet ćemo ovako. Da ovo skinemo pozadi, da ostane ovdje samo ovaj, kako se zove, pozadi da bude ove kao kockice, kao što vidite, ne mogu sad transparent, tako nešto kako se zove, ne znam, da bude samo bez ičega, ukrug samo malo odradite ovako, malo bliže ovdje, dobro, neću zakačinjem na ovo, nije fazono, kosa, brate, tako, znači to je to, znači to smo radili, i šta ćemo sada da radimo? Sada ćemo da kreiramo jedan novi layer, ići ćemo ovdje i da kreiramo novi layer, i u tom layeru šta ćemo da odradimo, njega ćemo ovako da zamenimo dole i ići ćemo ovdje na solid color. I kad budemo raditi solid color, vidite ovo da se menja, znači ovdje mi je ostalo ovo, onda ćemo i ovo isto da odradimo, trebalo bi da se sad potrebno, ne, ovdje, pardon, pogrešio sam, sad idemo ovdje na ovaj layer, što smo kreirali novi, ići ćemo na solid color i ovo ovdje ćemo, sad možete da birate koju ćete boju lupom da zamenimo. Znači vidite, ja sam ovdje ovako neku boju stavimo, ajde nek bude neka lepša, šta ono crvenog lupa, neka što na plavo ćemo da idemo ili ne znam ja, nešto, možda nešto ovako kao svetlije, ok, to je ekstra. Ićemo na ok, i što sad treba mi da radimo ovdje nek. Znači, ići ćemo gdje? To smo odradili i otići ćemo ovdje gdje ova gumica. Idemo desni klik na to, na gumicu ovdje i zamenit ćemo na background eraser tool, jel? I ovdje ovako odradite isto kao dobro, ne morate veličinu, ovdje poresite da vam bude na ovim ovdje, ovo sampling once, jel? Ovdje isto stavite na diagnostic i stavite ovdje da bude tolerancija, nek bude 50%, tako. I ono, promijenit ćemo samo na ovaj layer, tako. I šta sad? Sada ćemo lepo da uzmemo ovako nešto. Dobro, ok, veličine. I sad, pošto je ovo plavo, ići ćemo ovako. Kliknemo samo na mišljenje, klikom na to, jeli, i samo teramo u krug oko ovoga, što hoćemo da izvučemo. Ovdje možemo da ovdje ovako, malo tu. Znači, da bi se sve vidjelo, jeli, ovo što smo odradili, da bismo to otvorili. Sad ono, kad biste vi rezali, to bi bilo mnogo glupo. Išlo bi bukvalno sve ono, morali biste sve da režete, to ne bi lično nije nešto kao prvo. I ovako idemo u krug malo da odradimo ovdje, ima i ovdje. I to je tako, otišao sam na uvo malo vamo, idemo na step back, opak, nema veze, ićemo ponovno, to je lako jer nisam puštao miš, jeli, ili nemoj da ga puštate, jer onda vam menja, onda vam stalno prelazi na ovo više i više, neće propatiti cijelu sliku, za džabe. Ićemo opet na step background i samo ćemo raditi ovako i samo ćemo, držite miš i samo terajte u krug ovako. Znači tako i terajte dok ne završite cijelo. Evo, sad ću da ga završimo, ja sam vam prepustio na veze, nije problem nikakav, znači gledajte da bude u krug, da ne idete baš na lice, onda ništa nećete odraditi. Evo, dode ovako. To je isto bilo. I to smo odradili. Evo, lupom možda da vam dokažem kako to izgleda. Znači, vidite ovdje da, svaka pramenove od kose ovdje, vidite da svaki deo ovdje ima da se uopšte
nema ništa da se vidi kao da je nešto lupno kada biste razili, da bi kao bilo ono prvo, ne bi lično ni nešto kao prvo. Tako da idemo na dobro print screen. I opet možemo da zapazimo da to još uvijek nije nekako, ne uklapa se sve donekle, tako da moramo promijeniti Exposure na ovim ovdje, ali prije toga da vam pokažem kako možete dalje promijeniti, idemo ovdje na ovo i promijenimo se, možemo mijenjati baš slobodno, sad ne morate ponovno ništa da raditi, se možete mijenjati koju hoćete boju, znači lupom možda promijenimo neko, ajde, zelene ovamo, nešto se, ne, to je mnogo svijetlo, brate, nećeš. Ajde, ne vidim, može i plava na istini bude, može nešto ovako. Ujebate, samo ne vidim uopšte da ja kliknem ovo i ne pogledam. Ajmo ovako, nešto idemo na ok. Znači sve je isto, sve se izmenjuje, znači ne morate ništa ponovo da odradite. To je ok. I, znači da bismo malo još uvijek ovo povešali da bude zatamljeno malo. Ići ćemo ovdje desni klik, ja sam promijenio, bit će vam ovdje ovako, verovatno, zavisi koji, znači na kojim ste sistemu, jeli, da li je, kako se zove, Macos ili koji već imate, nebitno. Znači, promijenite uglavnom ovdje, promijenite na Burn Tool, znači kao za zapaljivo, kao pora, Burn, gori. I ovdje isto ovako odradite, znači bude ovdje MIDI Tones, ne bude ovdje Exposure, bio ne će staviti na 50%, stavite ga na 100 da bude što bolje. I onda ćemo, ne morate, možda ličate slobodno, hoćete da vidite, znači vam prikažem. I sad idemo ovdje ovako u krug, znači ako vam je to kod kose ovako ili nekog dijela tela, kada to odradite, uzmite ovako malo. I ono će sve da vam promeni kao pora da se vidi da je to ubačeno tako nekako izraženo je bolje, onako se dobro, i sad ne može to ništa da se vidi, ali ono ovako još bolje odradite. Ovako u krug samo malo da promenimo, čisto da bude bolje još uvijek. I da ćete biti to. Još malo da ga izmenimo ovuda. Ovuda nismo, da. Ovako, i to je to, znači. I ljudi moji, odradili smo to što smo htjeli, znači izmenili smo pozadije ovu sliku, znači kad promijenite ovu boju, vi bukvalno menjate iza ovoga, iza svega ovoga promijenite. Tako da možete sa bilo kojom pozadijom, ne mora bude, može da bude neka vaša slika, nebitno, neka koju ste slikali naprijed, kao što sam rekao malo. I to bi bilo to, znači u ovom tutorialu u Photoshopu. Biće naredni tutorial će biti nešto vrlo zanimljivo, pogledat ću vam isto tu stvar. Ja mogu baš tačno sve da vam objasnim kako se to šta zove, jer nisam ni ja baš toliko najiskusniji skroz da mogu to da vam pokažem skroz. Znači ja znam otprilike šta treba da se radi jer sam to uvežbao. I vidimo se ljudi moji u narednom klipu i ćao!